et servire Domino in everything. Love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve The Lord. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the
O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
betalaking panalangin tamoing kapasalamatan daring makatuki. Gloria Mendoza and family, Nelson and Babylin Maglaki, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, para king birthday ng Arnel Cabug. Kapasalamatan na namang Ana Flores, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Marife Pineda, para king birthday ng Gemma Magtoto. Kapasalamatan ng Danilo and Josefina Sarmiento and family, Almario Juan and family, Bert and Pura Soriano and family, Mary Ann Lugtu and family, para king birthday ng Joseph Liangco, para king birthday ng Carolina Liangco Leonardo, para king malagwang kapaldana ng June Mercado and family, para king kapag nasandaring makatuki, Billy Jan Ferrer, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Yulino sana king ligaya banwaring kaladwadari, Ambrosio Leoncia, Maynardo Michael, Euphemia Aurora, Dominga Galang, Rosita Lermen, Judge Herminio Canlas para king kayang 40 days, Reynaldo Flores, Victor Ferrer Sr., Huida Santa Cruz para king kayang death anniversary, Susana Nicdao para king kayang 9 days, Arturo Castro, Christopher Carewon, Jesus Corazon Palyasigi, Renato Manalang, Erlinda Juan, Eric Roque, Zenaida and Elsa, Kambering Sablang Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ning Ipa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekon timurin, Maya abak po kay kayungan, maya payabak po amon. king saguling katahimikan, sisiyantala rin kay katamong kasalanan, at ganakan tamo, king kay katang pamangailangan, king pakalulo ning Dios. Iyagastang miyag nanagnan, ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapo ko kang nuwa na Mariang kapilanman birhen, karing sablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Dios sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sa naking biye, alang angga, Amen.
Manalangin tamo. Ginuming Dios, ing sablang katutuan ibat keka, at bukod mong ika, ing magdalang pamisan metong nga puso, ipagkalumusa king kekang balayan, ing tulang makaramdam king kekang amano, at ingkaw king kekang pangayatyo, migit king biye mismo. Manano na sanang ing sablang makagyam, kaniting magbayong yato, magsilbi mong tumayid ke kami, king kapayapan ning kekang kayarian, aen na babye niting yato. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, King Propet. Pamamasang ibat, King Libro ng Josue. Tinipon na lang Josue karin Sikem ding sablang tribo na ning Israel. Inaus na loring makatwa, ring pamuntok, ding ukong, at ding talapanimuna ning Israel, at mintala king arapaning Diyos. Nga ng Josue karing tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo ngening aldoy di nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggendang Diyos, asimban daring pipumpunay nyo karin Mesopotamia, oring tutunggendang Diyos ding Amoreo ning Labuad, ang ngeni panok na ngalan nyo. Dapat ako at ing pamilya ko, ing Gino yaing kaya kaming suywan. Ngarang may kibat ding tao, Emiya kapilan man gulutan ng Gino, ban sumuyo karing aliwang tutunggendang Diyos. Ing Ginong kaya kaming Diyos, liwal na laring mangatwami at ikami, ibat king pangayalipan karin Ehipto, at ikit mi, ing mala adepat na. Iningat na kami, no keman miras karing labwad daring sablang bansa, adelanan mi. Inya soywan miya ing Gino, uling iyo, ing Diyos mi. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Pasalamatan kayong Gino kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing Gino yang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula, ikong mayayali pusto.
ning ginuring matulid, at karelang sangsing kayang pakiramdaman. Dapot malulam yang lupa no, karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, bang makalingwan lo. Mamaos loring taong matulid, pakiramdamano ning Ginoo at kakabos king sablarang problema. Malapit siya yung Ginoo karetang may nalo, at kaya lang sasagipan, detang may lalako kapanayan. Dakaling kasakitan adaralana ng taong matulid. Dapot iligtas niya ning Ginoo kareting sigalot. Ingatan niya ning Ginoo nano maning mapalyari. Metong man karing kayang butol alang mapakli. Dewakan niyang makamateking makasalanan. Detang masama karing banal, tanggap lang kaparusan. Iligtas no ring ginuring talasuyo na, alang dugpang paruso, karetang magsantong keya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Uli na ning kaya kayong pangalang king Kristo. Pasakop yu ing sarili yu king metong at metong. Ikayong babay, pasakop kayo karing sarili yung asawa. Antimo ing pamisakop yu king Ginu. Uling ing lalaki, yaing buntok aning kayang asawa. Antimoy Kristo, yaing buntok ning iglesia, akayang katawan. At yan naman, ing tala pagligtas na. Nung makanano neng sasakupan Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babae, sukat niyang pasakop lubusan king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niya ing sarili yung asawa, antimoy lubod ng Kristo, king iglesia. Dinaw na ing biyena para king iglesia,
Ban mi talagayo, in iglesia, king Dios, king upayano, ning amano, kay batneng lininis at inos. Dapat na iti, ban mi erapyo, king kayang sarili, in iglesia, amit mong leguan, alang dungis o kalumpis na numan, banal at alang kapintasan. Sukat ng luguran ng lalaki ing sarili ng asawa, antimong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nunepa kanane at si Sesen, antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dahil nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti, lakwanan ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabeyo king kayang asawa, at ilang adwa maging metong lo. Ating maragul akatutuan, apakilala na niti. Ing kaugnayan ng Kristo, king iglesia, ing amanwan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at biye, at ilukya ka ring amanong babye-bye alanangga. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Dakal ka ring alagad ng Jesus, sinabi ra, masakiting sasabyano. Nino ing makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo, balo na king mibubulungan la tungkol kaniti. Inya sinabi na karelo, magugulo kayo pamisip kanite. Ono nga kitye pa yung anak na ning tao, magbalik king kabiliano, king minuna. King espiritu yung babye-bye, alayang ay biye ing laman. Ding amanong sinabi ko kay kayo, espiritu la at biye. Dapat ating mapilan kay kayo emaniwala. Uling manibat king kamumulan, balo ng Jesus nung nino ring emaniwala, at nung nino ing magtaksil kayo. At nga na pa, iti yang sangkan nung bakit sinabi ko kay kayo, king alang milapit ka na ako, so bali mo nung buryana ning ipa. Manibat kanito, dakal nala karing alagad na ring pepayng gulot, at ena mekyabe kayo. Inya sinabi ng Jesus karing 12, ikayo, bisa kayo naman mako. Nga nang mekibat Simon Pedro, ginuke-nuke pamunto.
at iluke ka ring amanong babiye-biye alanganga. Maniwala kami at balumi nangeni ing iko ing banal ning Dios. Ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian ke kawa Kristo. At yutamo po keng kadwampulot metong a Domingu ning Karaniwan na Panaun. At tutukyan tayo ing Ebanghelyo ng San Marco. Pero ngini, binasa tayo ing Ebanghelyo ng San Juan. FYI mo po. Ing katamong pamamasa balang Domingo at inyang cycle A, San Mateo, cycle B, San Marcos, cycle C, San Lucas. At yuta mo keng cycle B. Oy San Juan, no krinya, gestya palagi, banwa-banwa, San Juan. At karening nilabasan 5 Domingo, ginamit tayo ing Ebanghelyo ng San Juan. Manibat king 17, 18, 19 a Domingo, 20, ampong 20 metong. Pero last week, tayo binasay San Juan, uli na ning pangadala na ning Birhen king Banwa. Ing ginamit tamong Ebanghelyo ing kang San Lucas. Ngening Domingo nga iti, yang balamo tauling pamamasa tamo o pamag-extra ng San Juan keng pamamasa. Kareng Ebanghelyo ng Domingo. At lawen tao po, karening nilabasan Domingo. Ingaman wandang Bread of Life Discourse o diskurso ng San Juan keng tungkol keng tinape na ning biye at itimani batyangan king kanam ng kapitulo ning Ebanghelyo ng San Juan. I-review talareng at lungmumunang pamamasa tungkol king tinape ning biye at akit tamo ing patas ning patas o palalam ning palalam ing pamanintindi king tinape bilang larawan ning ginutamong Jesucristo. Ing ginutamong Jesucristo anting tinape yaing panibatanan ning biye. Anyapin awsa ning sarili na bilang tinape ning biye. At kareting kakatamong pamamasa manibat kanyang 17 na ning 17 Domingo, akit tamo palagi ustong atin niyang gewa yung ginutamong Jesucristo o kaya atin niyang sinabi atin lang reaksyon deng tao o ating lang sasabihan deng tao. Bagumpisa tamo ketang pamiparakal at pamipakan kareng dakal datang 5,000 ining multiplication of loaves at saka adwang asan. Ining miracle story nga ini mayayakit sa kareng 4 ay ebanghelyo. Buri nang sabihan importante yan. Buri nang sabihan kareng komunidad silatanan dari San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan, balo dengan ining kwento nga ini, anong nukarin pepakanano ning ginutamong Jesucristo, deng mahigit 5,000 katao, lalaki lapareto. Kapamilatanan ning pamamendisyono, kareng 5 tinape at adwang asan. Itang kwento nga ito,
milyarya, king Panaun na nung nukarin magsadya lareng Hudyo, king piyesta na ning pamaglakpus, ing Passover. Siguro po balo yung kwento ngayon, anyang alipan la king Ehipto, linigtas no ning Gino, ding Israelitas papunta king promised land. At ing tanda, yapin ing daya na ning tupa, kareng-karelang pasbul. At ing metong pantanda, mamangan la. Balo yun makanaro lang mamangan kanita, makatalakad. Makatalakad lang mamangan. Ready to go lang, ready to go. Dahil Israelita, di soras, mikasenyas lang makona la king Ehipto. O yan yung konteksto na ning chapter 6 ng San Juan. Panauna ning pamagsadyada ring Hudyo king Passover. Anya, kini, yung ginutamong Yesu Kristo, pepakanana laretang tutuki kayo. Uling lilibot yung ginutamong Yesu Kristo tutukyan de, maglakad la. Maglakbela, balamo anyang maglakbela papunta, may madibat Ehipto, papunta king promised land. Nanong gewa na karening 5 tinape adwang asan, kinuha na la. Rereklamo yung Felipe. O nanong karapat dareng 5 tinape ang pong adwang asan, pakanan mo rin 5,000? Kinuha na ning Gino. At kinorek na itang pamisi pa ito. Uli mong ditak lo. No pwede. Uli mong 5 lang tinape at adungasan. No pwedeng idake. Binindisyon na lo. Kaya pakanano reng 5,000 at dakal na pa sobro. Nanong reaksyon na rin tao? Kinam sila. Balada, yung ginutama ng Yesu Kristo, balada, pantriya. At tikyan de, uling pakananala, yapin iting kadwa. King multiplication, pangaparakal, papunta king sasabianan ng ginutamang Yesu Kristo, ako'ing tinape ning biye. At nga nakarela, panintunan niya itang tinape, aliwa itang makakabsimong at dyan. Ngunit itang tinape, maglot. Itang tinape, itang pamanganan ng kaladwa, amisadsad keko, ang yang ating pandemya. Itang tinape, kakanan mo, amanibat king Gino, ikabyus na ka. Emo king danop, nuneking biye. So nga naning ginutamang Yesu Kristo, o iting panintunan nyo. At nga nung sabi na rin tao, makanano ming agawaing obra na ni nga pong Gino? Makanini ang obra na ni nga pong Gino? Maniwala kayo kitang tinubod na. Maniwala kayo kitang tinubod na. O iting obra na ni nga pong Gino. Nanong reaksyon daw? O yan. Bahasan ke, ang tauliw, kaya manibat ke, ang gagaril. Ding tao, nano'y malang arapat mo nga na. Ban kanito, maniwala kami. Kay ba't na pa mong ginawang mala. Pepa kanano ring 5,000. Ngini tutok yan de. Sabi na karela, panintunan niya itang mas maulag aking biye. O iting pamangan. Paniwala niya yung iba't king Diyos. Bakit maniwala keko? Nano'y sign, naning mala, asukat mong daptan. Ban kanito, maniwala kami. O iting reaction da, anyang 18th Sunday, naning ordinary time. Tang 19th, sundo tayo palalam ng palalam, manibat king, nga na ako yung tinapi ng diye, sasabihan na, ngini, ako yung tinapi para king ikabiye na ningyato.
for the life of the world. E namong sasabihan, ako yung tinape ng biye. Ali, tinas nepa, para king ikabye na ning yato. Aliwa mo yung kabsimong at yan. Nunay para king biye na ning yato. So na anong sasabihan na, ing tinape, ama kay biye para king yato, ibat iya banho. Ing ibat mo banho, yang makay biye, tune biye. Yesus nga na, nung kanan nyo ko, e kayo mate kapilan man, pasoblian da kayong miye. Ing laman ko, oyne, ing laman ko, yang tinape ay biye ko, ban miye ya ing yato. Bala mo sasabihan na ing laman ko, ing beserong tupo, a Petero, king Ehipto, ban kanita kananda, at kumabsila, at mikabyusla. O iting sasabihan na ning Gino, ditak-ditak, sasabihan na ako yung tinape ng biye, ibiye king sarili ko, para king yato. Para king ikabiye na ning yato. Eda na aintindihan deng disipulos deng tutuki kaya anya bubulong lo. Sinabi lo, kilala tayong taksya po ng ini. Anak ng Mariam po Jose. At nanong kanya biyana. Si manibat kayong reaksyon ng kinabsila, manintun lang senyas, ngini, magkasakit lang maniwala, uli na ning kilala de. Nung makanano yung ginutamong Yesu Kristo ang pakilala ng titasyo, anting tinape ning biye, ing reaksyon da rin tao, pababa ning pababa. Edan niya masyadong atanggap. At akit tamo, kening tauling Domingo abasan tayo, San Juan. Nga no? Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, di ka biyayang alanganga, at talagad ke king tauling aldo, o ito'y pekaturunan. Ing tanggap ka na po. No ka rin tayo gagawa nito? King banal na Eucharistia. Ing tanggap ka na ko. King laman ko. King daya ko. Mikabiyayang alaangga. Aliyamo ngeni, pepakanano ring pepagabsyano rin 5,000. Ako yung tinape ng biye. Ako yung tinape para king biye na ning yato. Ako ing biye alang angga. Nanong reaksyon na rin tao, masakit yung tanggapan yan. Masakit yung tanggapan. Masakit yung intindihan. Nang milyari, dakal karetang tutuki kayang 5,000 ape pakanana, likwande. Eno bisa. Eda agyo. Eda atanggap. Anyapin ingkutang na. Kareng kayang 12, amitagan. At tutuki kayo. Ikayo manlakwan nyo ko. Nang pekipat ng San Pedro. Aligino. No ko rin kemon to. At tiluke ka ring amano ning biye alanganggo. Makanyan man karetang 12, ating metong magtaksil kaya tanggapan. Nano pong sasabihan na kaya katamo nining mabilog kana makapitulo ng San Juan tungkol king tinape ng biye, metong yamo. Agkatana katamong magdesisyon tungkol king tinape ng biye, magkalubye alanganggo.
At itang desisyon na ito, dakaliyaan nyawaran, kalupa na ning tinape ning biye amag kalubkeng sarili na para kumabela ring aliwa, agkatano ring talatukino, ibiya naman ingke kayong sarili para karing aliwa, balang kumabye, balang mikabye, balang mabye, alila mate. Ita po yung misyon tamo, anting talasalpan tayo, king Ginoo at tinape na ningbi. Maging mapamye, para king ikabye, papunta king alanganggang biye. Ito yung panalangin tamong adwan tamong grasya. Ing balang pupunta tamo king pisamban at simbol. Ing tanggapan tayang lauslug, ing Ginoo, king kayang katawan ay pagkalugno kay katang. Ipanalangin tamo, king aldoldo tamong pamibye-bye, papuntaya sana, kalupanan ng Birhen Maria at sinabi ko last week, papuntaya kitang biye alangangga. Kasiling tatanggapan tamo, alayang angga. Iba't yaking balo, pekisaw kya kay katamo, pepakit na kay katamong muli ya balo. Itamo man, iba't ta balo, muli tamo balo. Ing pauli balo, nung tanggapan tayo, ing tinape na ninggi. Ayapin ing ginutamong Yesu Kristo. Kalakad tamong ini, at ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko king Josig panglubos mayupaya, linalang king banuang ponyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, igpanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanangga. Amen. Jesus balo na ing marayo kay katamo, ating taong emaniwala. Isyag tanay kay katang kasalpantayanan, king credo, king sasalpantaya ko, manalangin tangeni, para karetang lubos makirake, king kay katang kasalpantayanan. Nga tang makibat, Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Ulitan tayo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin i Kristo, metong niyamong iba't king Panaun, amalambat ng milabas, at para ka rin manakit kayo, bilangin pa yung tungol ning yato, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin ebisang magsalita, tungkol kang Kristo, at para ka rin magdulap, ka rin amano ning biye, ay iba't kaya, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin makapibata, ka rin amano ng Kristo, at para ka retang matatanggil sa sabiano, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin ebisang maniwala,
at para karetang pagkalungkutan do, yung ela makapaniwala, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, ay may giting metong ang makataong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala, kingi Kristo, yay nganak at ng daning Diyos, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin kaya katang kamag-anak at kakalaburan, sasalpan tayo. Para kaya katang mo naman, uling kailangan tapang dakalas sulungan, king kaya katang kasalpantayanan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin sablang miyangon nagye, ipainawanungan sana king kapayapan, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Ginoong Yesus, bustan mong dina na kiyang maragul, akasal pantayanan, lingit pa, ban lumapit kay ka at ikayong maging ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kay kapatadban kay kayot kanakon daon matanggap yara paning Dios ibang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoy ting daon karing gamat mo. King ikapuri ang panikaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O mapamakalulong Diyos, king ganap ng sakripisyong Jesucristo, gawa na kayang balayan mo. King kekang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisan metong king kekang iglesia. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo. At kekan timurin. Yat nayo ring pusoyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman ka rin o ipa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami king alang kapupusan a kamatayan, at inaus mo kami king ligaya, aginawa ke kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin, papasyag nila ring mayupaya mong dapat, puling inaus mo kami, iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring hel karin banwa, daralit mi ingke kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene kaning kayang disipulos, at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batling apunan, kinwaning kalis, pasibayong pepasalamat keko, at binyening kalis kaning kayong disipulos ngano, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketo mipatawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon mi akekaiting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganggo, ban kayabe ng Maria ing Birhenin luning Dios, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ting sablang santo sa tinupad king malmong kaburian, king kekabaning Panaun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod kingib pa, karing amanong tiro na kayakat tamo ning Ginoo. Ipami at yuban wa, misambang ying lagyo, datang ke kami, ing kayayan mo, amin loob mo, keti king yato at king banwa, ipamin loob mo, ing kakanan King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ing salami anting pamamatawad mi, karing mi kasalak ke kami, emo ke ipay saul king tukso, nonay kabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marop, nga lugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, para hati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
Uling kekain kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kekaan timurin. Pagit namong ening may kakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako aking kasalanan ng iyatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tapat ning espiritual apamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari, at yuka ka rin at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emoy pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude tamo po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakalataw. Adwan mingeni ke kaing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang, tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Cabetican. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginumanano na sanang iting Eucharistia, pasulungan na karing puso mi, ing pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayana na sana at panimunan, ing kekaming pamagkapilit mo nye tula keka, karing sablang bage. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luglo kayo pong malambat na kalkuan announcement.
Mumuna po teng novena masses at fiesta ing keng Birhen de los Remedios, magumpisa tamong magnovena king August 30 hanggang September 7, siya mayaldo, ing kapiestan September 8, deng misa alas 6 ning bengi. Kabang magnovena tamo, isampataya naman ng kangapong pulas keng September 1 to 9, 6 p.m. ing misa keni at ing kapiestan September 10 alas 6 mo naman. Tutuki kempong Biyernes August 27 alas 9 ning abak, Mika Mass of the Holy Spirit kareng kaya katamong eskwela Mabiluga Archdiocese, labilang adwang eskwela, then karelang administrators, ang popang teachers, at ilang kota balang eskwela, datang lakedi, magmisa kami, King South Daring Media Group, then kakatamong servers, at saka then kakatamong choir. Okay? Ing tutuki, nag-meeting niya po napon in technical working group para keng review naning kakatamong shrine statutes. So mika free-flowing conversation kapi pa mo at in tutukiming gawan is di na niyang ditap akayosan ing parasan na ning shrine. Okay? Medyo mga pabulan po siguro hanggang 2 bulan makasulat lang buong statutes din kaya katamong technical working group. Tutuki din kaya katamong rectory staff. Ay kaya kapit kayo ni Kay. Yerwin po yung bali volunteer secretary and chief of staff. Pero ing maging secretary po, yapin ni Princess Yalong. Ne? Susopa ng Ervin ng weekend, o nang nasa kitchen ni Ervin. Kaya katamong chef, Emila Rivera. Kilala ya po? Kamag-anak ng Marian Rivera. Sabi na. Yan pong magluto once a week, pagluto na kaming Paromingo. At hindi katamong bayong maintenance sa Jakasa Kristan, yapin i Nathaniel Mayuyo. O, dati yung seminarista mo naman. May palitan na po rin ang dating staff, kay may kasundo. Kayo na po pipasasabihan. Yari na ka rin. Tutuki, kaya katamong office hours, kaya katamong opisina. Monday to Friday, 8:30 to 12 noon, kaya 2 to 5:30. And then Saturday, Sunday, 6:30 a.m. hanggang 11, and then 2 to 5:30. Makasaraya ko yung office ng Lunes. Tutuki, yung work plan ng NAT, yung kakatamong maintenance sa tinyang schedule, aldo, oras-oras. Ban kanita, mamonitor yung gagawa na nungusto o malinis. Kapasin niyo po siguro, nilinis yung grounds tamo. Dakal na pong mag-volunteers actually. Then youth, bininis doret ang rebulto o imahin, agagamitan ng Pasko. Imak, ang po pa yung boyfriend ng CJ, pemutot da ng Bougainvillea, nilinis lang. Iyay, Sister Annie, dakalya naman inayos kaya taking gulot, palang karagul ng ikatang bodega, kalalaman o nengas ng kagulo. So pipian, ayusan, i-classify, pati rin susingin ni makalabel na la, pan kanita maayos yung rectory, ang popayang gamit na ning shrine. Tutuki, o yan, yung housekeeping. As na pong karakal deng susing ikit mi, pero actually, may git lamong 20 ring susi. Kailangan niya pong ma-repair deng aliwang kwarto kening rectory. So, ating kong nakasabing manayos, in quotation na 34,800.
yung Finance Council yung manibala kay pamamayad. Kaya mag-inventory po ba kanita, ala ko pong tinggap inventory at atalna ng Finance Council, pero ayusan tayo po, ban kanita, baluyo yung property na ng shrine, ang po yung property na ng rector. I-inventory ko muna po yung gamit ko, ban kanita, baronggan nyo ko po tangat yung mundela kay gamit na ng shrine. Panganita malino mo nung kanino yung kanino. Tutuki, housekeeping niya po mo rin ini. Oren ni po rin gagawin ng kasalukuyan. Yung pamaglan niya, ang papang blessing. Nung delaya po keni yung palanyayo, lanyan ke. Anting rector. Pero nung ausan niyo ko king luwal, eke po agawa ito. O kaya mag-bless bale, eke po agawa. Nung delaki eke ning bale, dalay niya eke ning bale para bless na. I-bless ke nung keniya, basta kilugnen ng grounds na ning shrine. Pero deng saken, patse dalayo ken i-bless ko lang libre. Libre. Panatagay po ito manibatan niyang ma-ordin ko. Eko tatanggap ka rin blessing. So, bang kanita mo pumalino, o ini ing eko dapat gawan. Agpangking Canon 558. Ing rector is not permitted to perform the parochial functions as sasabihan ng Canon 530 numbers 1 to 6 except nung paintulutan na ako ng parish priest ng San Guillermo o kaya i-delegate me ka na ako yung metong abage o kaya atin niyang pagawa ka na ako yung obispo. Nano na rin yung Canon 13 numbers 1 to 6. Kita mong number 7 yung pwede kong gawan. 1, eko pwedeng maminyap. 2, keni. May po, eko pwedeng, etang pwedeng mag-organize kumpil keni. Maski na mamamataya. 3, eko pwedeng viaticum. Komunyon keng metong mamamate, king Cabetican o luwal. Ang po pang mag-anoint masakit keng luwal. Okay? Number 4, pwedeng kasal keni. Kilog. Aliwa po akong ginawa ka rin batas sa rin This is, ini po yung canon law, yung batas na ng Santa Iglesia. Ala po, anyang italakad yung 1981 in Our Lady of Lourdes Shrine. In Tutuki, kung pwedeng mag-bless baptismal font ng Easter. Kapito, o ito mo yung pwede kong gaban. More solemn Eucharistic celebration, Sundays, ang popang holidays of obligation, ang popaneng Sabado, makatalaga para keng Birhen. So, oreta po. I-incorporate la po rin keng statutes na ning shrine, ditak-ditak. Eko, ditak-ditak. Tutuki, dahil po may practice kami anyang biyernis. Palakpakan nyo po medyo masalese lang kimot. I-perfect ya pa yung kimot. Ban kanita, kami mag-show keni. Noon kapamilya namin Kapanyuywan king altar, mayagyag kayong mga di. Mayagyag tamungan mga di. Next, dito ka na lang. Ating pong envelopes binyena ng vicary ang papaging diocese para detang bisa mag-contribute para keng coronation celebration. Then pong envelopes at yula kang Brother Edward Timog. Detang bisang kuma, manyad kayo, di na niyang kayong contribution, di na niyang lagyo, atin lang number ng envelope, ibiyaya kang Brother Edward, itipunan nala at
ilista na la. Bayo na la, isubmit king chancery keta king San Fernando. Pan kanita malistayo o ini ing total o rendereng individual abimye ilistibiyene keta king Archdiocese at atin tamong kopya. Po, 22 lamang binyera. Ngayon inumbisa ko pang envelope, sabihin niyo po kang Brother Edward. Balo ya po yung deng variant, ne? Yung linawin ko na ako may lang 16,000 deng new cases, mabilog Pilipinas. So, kini po sana tukyan tamo in health protocol. Po, mask, face shield, alcohol, social distancing. Po, tukyan tala rin greeter. Sa nyapin, pasaraki itang karin, yung kaya katamong entrance keni. Okay, keningan alang entrance keta. Ing exit tamo, deng kapit na, mag-exit la keta, manibat keni. Deng kapit na keng gulot, mumuna kitang taulin diling luklukan, mag-exit kayo ketang harap. Ban kanita etami sasalubong. Po, mabagsik ya po ing Delta variant. Akwame, ilan mong segundo. So mag-extra care tamo to. Po, alang mawala kay katamo nung mimingat tamo. Dakal ka rin bakuna, deng miyayawo, ang popang sa laula, maglako mask. Okay? And then yung tatauli, ay ni po, later ninikot nanda kayo ng bisa kayong may kamisang Wednesday, ang papang Friday, o kaya metong misa na yung abak kay ba't na yung alas 8, o kaya i-adjust la. Subukan niya pong i-survey na kayo kay Google Form, padala niya through our FB. Man kanita asagutan niya. Antay itang panalangin, king Birhen. Okay. Manibat kong ini, abanggit ko na itang funeral rites, ne? Ala kong funeral rites, Kelly. Okay, funeral rite, misang pamyang ubye, ang popang pamamindisyon mete. Function nito ning parokya. Okay? Anyang italakad diyang shrine, thank you kayong reminder. Italakad diyang shrine, kaya di Cabetican, yung mikawani ing baryo Cabetican, king parokya na ning San Guillermo. Okay? So, yung tao Cabetican, parokyano na kayo, parishioner na kayo ning San Guillermo. Ako ang ting rector, alakong parishioner. Okay? Dahil kaya katawang ing sakop na ng shrine, ing mabilog Archdiocesan, pero yung teritoryo, no, inimong makabako. So, ito ang pwedeng lumuan, magprosesyon. Pwede tamang magprosesyon, kaya nikilog na ning bakod na ning shrine. Ganaganang aktibidades kening kilog na ning shrine. Deng mag-pilgrimage keti, iba't karingaya limang lugar na ning Pampanga, keni labunta, ilang kay katamong servisyon. Po, deng pupunta keni. O iting pake, o iting sangkan, o ba't mitalakad dya ing metong shrine. So, ing shrine, aliya parokya. Shrine yan. Metong yung church, makaparikil, king debosyon, king Birhen de Lourdes, keti king Cabetican. O itay palaganap tamo. Anyapin nga na nitang appointment po, gawan mo rin ganaganang at suking canon, law, status na ning diocese, pera mo, mag-interfere karetang function na ning parokya abinggitan ko nandin datang 1 to 6. Po, ditap po ipabalo kay kayo ni hanggang mayari
itang statics. Bangka nito makafocus yung shrine kitang parasan. Okay? At tataulian. O umpisan tanay kini. Pangadyan tayo ng panalangin na ini, king balang misa, kay ba't na ning bay mayaring misa, king shrine. At kay ba't ng megrosaryo, dahil aldoldo magrosaryo pangadyan dini, imemoriae, kini yamu ipangadyan ini, king shrine. Okay? Memoriae, isa puso ye, o ini kay katamong pangade, ne, kay pa-translate Kapampangan, o tangi translate kay pabaluan na kayo. Po, pansamantala, English yun. Si Claude tamo ko. Ika na magkay. Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Help of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Talakad kayo. Ingino manatiliya kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord